Pagkail sang palin rasan mo map tata molek kalimau en kapinsalet te so mo COVID saktuaw nan ponpe. Supplement ponpe COVID saktuaw task force men pacawan sakar kita men April risak waluan pari katriyak molek kalimau miyayar ong kapinsalet te so mo COVID saktuaw o so mo manage alayar ko so o katiyaraktar me soche pachawanan ke kapinsalet te somawan COVID saktuaw. So mo manage kachorolar wasame pacho pan appointment government me soche kapar ong way pakon o koso kan ngawiyar o kasalatar me malek kalamaw manage soche pachawanan ke kapinsalet te somawan COVID saktuaw wach. Palian rasan mo men pachawan nitete Meleletolan wach saikinche aramas magatiraktar me supplement ki te chungalan ki kapinsalet te soma wach. Ponpe State COVID saktuaw task force pachawanew yanger evasam national government, World Health Organization, International Organization for Migration, Migration Red Cross, UNICEF, o palichekan puena paliata kalamilamek wach o chungataw yepen kolokol magalagalkan. Kawait ang way pakon. Kayo, ka school kay tagoch kapinsalet te somo COVID saktuaw, karayaw, kasaway te check kilet te symptom and kapinsalet te somo wach, kasilo, kachkach ni chenpas, wayaramen pachayang kapakon kan, kapayo, kapayataw yepen kapakot o amiyam, kalimaw, amyam kisop o pil erain sagan reisak tawarisang kawanaw amyam ki hand sanitizer kaisu kapayata kawait kan mepit sailok o kapakan kan kawalo tatang kamen kawait melel kan mepit COVID saktuaw katuaw ter kachla ni manwani te dispensary kan mamiya katete te symptom COVID saktuaw akom kon nempen telepon seluriau sero seluel seratuau. Kaisak ter pacayang kabakan kan kaisakeo ter kayang luan aramas macungaran kekarakar o kabukop aisak riau ter pausesilirong mesocemelen aisak silo ter kamelele song koras nan social media metuache Facebook ape ukem sakla me isak payo ter pon se sakkalal te symptom kan. Symptom taklalan kapinsalet te somawan COVID saktuaw. Karaniyangan tuwa cha symptom taklalan kapinsalet and somawan way mayay pew chimuchay karakar kapakap soang yangi nan kapinwar matak mag matak mos menchang mop o nan kelmatak. Palian rasan mau pan kenan so koras pacawan sakar kita ira kabukan ong chonwen. Kawait kakanalanti sang palian rasan mau ni nempen telepon seluriau sero seluel seratuau. Kong kachin te pacawan yiyang radio physics age ong nakapesepen kapinsalet te so mau COVID saktuau o kompin itawen Ponpe State ang kelap Facebook. Ang sukset sa bansangan kapesi ang chonwen, wen chon aramasakan, may pachuan alatiyar sa umawan COVID saktuaw te coronavirus. Nan sampa pon, wen chon aramas, may pachuan alatiyar sa umawaj, pacho ni wan aramas silirar, rialop, limanan, limakit, paap kalimek pamen, me pachawan kapin salatalar aramas sililop rianan kit pap ki eklemen o me pachawan mayaw ta sang tamaw sangar somawach pacho no wan aramas rar walakit pap kit wek walmen nanwain China wan aramas malatir somawach pacho no wan aramas walinan silikit tuwa puke pek pamen me pachawan kapin salat klar so mawach pacho
no one aramas bakit wanap ki siliagan isimen o me pachawan mayauta sang tamo sangar sumawach pacho ne one aramas isinen walikit pap ki tuwek silimen. Nan wain you was when aramas ne pachawan alatiar sumawach pacho ne merar limanen wanakit pap ki riamen me pachawan kapin saletalar pacho ne one aramas wanen kit walapuke wanak isimen o me pachawan mayaw tagasang tamo sangar sumawach pacho ne one aramas lop rianen limakit wanapke siliakan wanamen. Nan way na way wan chocho naramas ne pachawan alatiar sumawach pacho ne me wanapuke lemen me pachawan kapin salatalar me wanamen o me pachawan mau sangar tamayaw ta sangar sumawach pacho ne one aramas tapki pek pamen. Nan wain kwam aramas apke pek lemen me pachawan alatiar sumawach me riamen pachawan kapin salatalar o me pachawan maular me apke siliakan emen. Nan wain saipan aramas ek pamen me alatiar sumawach riamen kapin salatalar o me maular me ekamen. Nan FSM wan chocho naramas me pachawan alates takasukan irain me wanamen. Nan wain ponpe aramas me limmen me belalayar tes takasukan o ay soksa chen sa salong chonway me nan FSM me wain ponpe sai me katirakta me sabulman ki te chungalan ki so mau COVID isaktuaw te coronavirus. Kalangan.